Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda best friend ko alalaki, agayatak ken kuana. Ngem addamet agayat ken kuana akatrabahuan mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alona dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Alona. Good morning. Itaman pa ang nakaisom ka kanya. Ngamin, kanayon ka anak kami suot kanya. Ngamin, naamiris ko arumbang ang makisiningadakan ka. Kasta? Oh, nasapa ka. O na, nasaysaya atan tayo masapa. Ngam ti maladaw. Kwa, awan ka di pa ni Noel. Awan pa'y mat. Ngam madamdama siguro. Adan day chay. Awan ka di pa'y girlfriend na. Ha? Da kayo nga hindi ka na yun ngagkuyog. Iso siguro, nasa una kan ka, no adan girlfriend na. Awan mo't nasasauna kanya. Da kayo ado ha. Ag best friend kayo ka diya talaga. Uwan? Amom Alona, ang gusto akan ko na si podcast trek na dito opisina. Uwan? Nadlaw ko na ita. Ang gusto akan ko na. Iso ang mabalin ka di at tulungan na kan ko na. Anya ti kayat mo nga aramida. Ibagam nga ag gusto akan ko na. O sige, day talagayam. Bayam, ibagak to nga gusto ka kankwana. Oh, at diti kape Alona. Itad mo kin ni Noel. Busy ngamin itinamisaan na. Kat apay asyak ti pang tadam. Ingka itad kankwana Si kalatan. Oops. Di mo igupan dayta. Taparalakan ko na dayta. Sige. Di mo latan ibagbaga asyak ng templa. Nakababain. Ibagam asik ka. Anya? Ibagak iti kasta. Amo na asika tinaggapuan da ito akape. O sige. O ala, ipan mo nga rudan kan kwa na. Taamangan no agbaaw pa'y dayta kape. O, ato iti kape. Naggapo ka ni Beth. Beth? Wan, intimplaan na ka. Ala, raman ang muti kape na Saanan? No naggapukan ka, inumat. Ngam no naggapukan ko na, jak kayat. Tapay. Ang mga no adaraman na apang paamo. Anya? Hoy, si Kamat. Pabain ang paymat. Isublim day takan ko na. Ay, ibaganan to asuplado ka. Kan ang mga numainsulto. Urayan niya pa'y tibagbagana. Basta ing ka isubli day takan ko na. Beth, isublik daw ito kapim. Saan akayak ni Noel? Oh, atoy, idisok iti lamisaan mo. Anya? Saan ka no ang makakapkape? O sige, inako. Ang mabit na ang. Ang mga noan niya mo timbagam. Iso adi na kayan. Anya ko matiibagak. No kayat mo, si kalaangan ti mangipan. Tapno mamati ka. Okay. Saanan? Amukmat ka. Di mo kayat nga agtinag kanyak ni Noel. Ha? Talaga man. Saan ka di? Ay na, Beth. Napintas ka. Katno talaga nga gusto kan ka ni Noel, iso amis mo ti umasidagkan ka. Naawatam ka di, ti imbagak? Ha? O sige,
Agsubli akon iti lamisaan ko. O anya, intan ag-lunch. Naka-time out kan? When? O sige, umuna ka na Jarwar, tag-time out takpay. Sige. Alona, ag-lunch kayon? Mabalinti sumurot kada kayo kini Noel. O na, apay kit din asaan. Okay, wait lang ha. Alaag latibag ko. Noel? Dito kan abay ko ngagtugaw. Nalawa dito eh. Saanan? Dituya kon abay ni Alona. Ala, Noel. Pagbigyan mo. Alaki din. Mangantayon. Siya kung tiyagbayad iti order tayo, ha? Ay, saan kababain matkan ka. Agpapada tayo mat ngagtrap-trabaho. Siakon. Di yun panunutan daytay. Sige. Ay, mabit na. Siya kung timang karga iti makaniti plato, Noel. Wow, nag-sweet mo ten. Kastuyak nga agayat. Talaga sweet. Mabit lang, ha? Ikak ti plato, Noel. Saanin? Sa anak nga ubing apaasikaso. Alon, naikay kanyak ni Noel. Ngamyak kayat nga atiwan nak. Ipanamnamak kan ka nga agtinag kanyak ni Noel. Anya? Laglagi pam ti imbaga. Kasla siyak ti pabasulam. Anaikay kan ni Noel. Wan, gapot na amok. Ano anya laditan ti ibagbagam kan kuana kontra kanya. Anya? Napimpintasak ngam itisi ka. Iso ama sigurado asyak ti pagtinagan ni Noel. Sige, inakon itilamisaan ko. Anyan ni Beth. Ang gusto talaga ka ni Noel. Katsyak pa ti pabasulan na. No apay anaikay ni Noel kan kuana. Anyan? Mabalin ti makilugan, Noel. Sa dino ti pagturo nga maya. Sige, Noel. Ilugan mo. Umuna akon nga aglugan, ha? Ijayak sango. Daychay, nagpugawin iti sango. Anyamat dayta babain. Bay amon. Ala, ijaya kon likod. Awan parikot kanya. Noel, intay agbira house. Siyak ti tayan. Sa anak nga umininom iti nasangar. Talaga? Alona, intay biit agbira house. Siyak ti tayan. Sorry, Beth. Sa anak nga umininom iti nasangar. Apay no padasan nyo. Ura italaang. Sana bale, tasyak ti tayan. Ibagam no sa dino ti pagdisagam, Beth. Tay disagdakan. Anya kayo matan? Killjoy? Saan kami nga umininom iti arak? Iso adi nakampilitan. Alona, anak ko. Nobyong ka din ni Noel, takanayon na ka nga itulod. Saan, nanang? Ibagang matan kada kayong ag-best friend kami laang. Laang, Katuan, apay, adda ka din kaayan-ayat na aya. awan. Amom, anak ko, naanos nga min abaro, kun magustuak ti ugali na. Wenanang, nasaya at abaro ni Noel. Agayat ka kadikan kwa na? Wenanang, ag-best friend kami la talaga. Amangan mo't no agayat mo't kan ka itilimod. Saan siguro, nanang? Tatalaga a best friend la ti pangibilbilangan na kanya. Ala, ipan mo nga rodon ti tinimplam akapi na. Amangan no matagtaganan nga agururay kan ka. Oh, agkape ka pa'y, sakbay nga agawid ka, Noel.
Agyaman nak. Agyaman akmat iti panang itulod mo kanyak. Alona. Awan ka di pa iti agar-aram kan ka? At dadwa kayat na ti agarom kanyak. Ngamjak kayat idasangwan. Kanayon nga adda pambarko. Ana sakit ti ulok. Wano, ada take home ko at trabaho. Apay adi mo kayat idaasangwen? Ngamin, masayang lati oras ko kadakwada. Dadyak mat kayat ida. Apay, adda ka di magustuam asabali a lalaki? Ha? Kwa? Adda? Uray siyak. Adda mat magustuak a babae. Day talaang tamabayinak a mangaram kan kwa na. Ha? Apay? Amangan ngamin no kunaan na aman ang gundawayak. Ket madadaal pa iti panagpagayam mi. Ha? Amhom ka di, no asino day ta babae, Alona? Sino? Sika. Noel? Agayatakan ka. Idi pa'y lakayat ko nga ibagakan ka da ito'y. Ngamam kak aguraan nak. Noel? Ag best friend ta. Sipud na awatak iti opisina ng ayan mo. Sikatim bilang ko a best friend. Gaputan na saya ti ugalim. Aging ga amariknak. Nga agayatakan ka. Angam, kasanon ni Beth. Idi pa lang nga gusto kan ka. Sikat ay ayatek, Alona. Ngemsan ka nga apuraan amang sumbat kanyak. Noel? Ay ayatan ka. Ket sapay lakuma. Tagpada ta iti marikrik na. Good morning, Alona. Uy, adda pumimpintas ka Beauty ka ita. Talaga? Amuklat no asino timang papapintas kan ka. Ni Noel. Ay, kinikilig ako. Anya? Uy, best friend ka no, Tagayam, lovers met. Hoy, sardengan hakman, Gino? Ay nga, kasano daytan? Gusto mat ni Beth kan ni Noel. Ay, isulati ka na yun na nga ibagbaga. Makapauma pa ikit din. Kasta? Ngamimbagakan kwa na. Sorry laangan. Ngamin, inisnab ni Noel ti beauty na. Imbagam dayta? Ano fe? Ay na, saan mat ngamin apampansinan ni Noel? Ngam feeling na, katkayat ni Noel. Ay na, di lagbain. Hoy, bakla! Nangagkot imbagam. Ha? Ay, adan ni bruha? Sana ka, bruha? Excuse me. Adayo anapimpintasak ngam sika. Anyati ko nam itay? Ulitam man? O, kunakman no nangig mo? Ulitam! Ala, gusto daytan. O sige, intayon itilamisaan tayo. Ay, sige Gino, mapankan itilamisaan mo. Okay. Agsarita ta inton break time, Alona. Sige, Beth. Inak mo tan itilamisaan ko. Nagkarit kan, Alona? Di ko nam kadikat napimpintas ka ngam siya. Excuse me. Ada yung anapimpintasak ngam itisik ka. Adda ka di imbagak akasta? Awan bibiyang ko no napintas ka man, Beth. So amabalin ka di? Ingkan itilamisaan mo. Tarugyamon ti agtrabaho. Asino ka kuma amang diktar kanyak, aber? No kasta, panawan kan dito'y labi. Tairugi kon ti agtrabaho. Oh,
At day tatibalon ko ang merienda. Birthday ngamin ni mother ko idikalman. Naghimasan? Salad, pansit, kanan. Happy birthday kininanang mo. Uy, at to yung titinimplak akape tayo. Wow! Merienda! Apay, kayat mo aya dayta, Bet? Ay, kababain matken ka. Pasosyal ka. Kat simple lang dayta merienda mi. No kayat mo ti sumango. Sige lang. Agtugaw ka, Beth. Okay. Agtugawak iti abay mo, Noel. Sige. Ket ibagak kada kayo dahito a sikreto mi. Anya dayta, Noel? Ay, kaslam mo kun Agayan ayat kamin kini Alona. When? Agayan ayat kamin kini Alona. Nasakit tinagam ko kan kaalon. Gaputa inatiw nak. Napimpintasak ngam sika. Ngam sika latta ti kayat ni Noel. Sorry. Ha? Oray ag sorry ka. Nasakit latta tinagam ko kan ka. Jak maaknon nga inatiw nak. Napintas ka nga agpaiso. Ngam saan ang magustuhan ni Noel ti ugalim. Anya? Sipod pa'y, agayatan ni Noel kanya. Kat kasta akmat kan kwa na. Kinapod na, saan ko pa'y asinungbatan. Ngam gaputa di mo sardangan, iso akapilitan akas jay ti kunana. Ngam iti mabiin, song bata kon. Pues, agresign na kon dito eh. Tadyak kayatin amakita ti panagrup-rup payo. Adakan ka dahi ta. Ngam dahi ti may bagakan ka. Saan agaputa na pintas ka, kat kayat nakan ti may sa alalaki. Tati importante, kat ti ugali. Sinong batak matlaang ni Noel, Mr. Lonely? Ket ni Beth, impay-pay suna tinag-resign. Tanalabit, mabain, gaputa siya ti pinili ni Noel. Nagkalaysa kaming harod kini Noel ket naadaan kamin iti maysa nga anak. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Pagayam Alona, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Husto launa iti kunam kini Beth. Nga awan serbi ti kinapintas, tati ugali ti importante. Ket sapay la kuma, tama amiris dayta ni Beth ket agbaliw. Ala, awan sa bali maibagak, no di timang kablao kada kayo kini Noel. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsak ti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alona, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.